عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض. Ibn Abbas haber ete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jirde oturaturan bola. Ve yekulu alel ard. Şulay jirden oturup aşıtıran bola. Ve yagtaqilu şat. Şulay sarıqnı uzı savatırgan bola. Ve yujibu da'vetel memluki ala khubzi şagir. Haminde Peygamberimizne kul kişi arpadan pişken ipi aşağı şakırsa dağın ulanın şakırığına cevap biratan bola. شيطان حديث عن ابن أيوب عن أبي أيوب خبرته كان صلى الله عليه وسلم يركب الخمار. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işekke atlanıp yürütüren bola. Ve yakhsifu nagla. Haminde anın ayak kimi vatılsa, yırtılsa olanı tütetirgan, uzi tütetirgan bolgan. Ve yarkagu kamis. Haminde anın kiyimi, kamisi yırtılsa da olanı uzi tütetirgan bola. Ve yakulu hameyte Men ragibe an sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimni tilemi, bu kişi bizden tugul. Bu kişi bizden tugul, yani bu kişi Müslümanlardan tugul. Bu iki hadiste Peygamberimizin gadiligi. Göz aldına getiresizmi? Ul padşa, Allah'ın ilçisi, devlet padşası jirden oturup aşıtırgan bolar. Jirde oturaturan bola, ham jirden oturup aşıtıran bola. Hatta Peygamberimizin ikinci hadisindekile min kıldı, Peygamber de min kıldı. Ham indi kıllar şekilli aşarga yaratam dey. Kıllar şekilli jirden oturup aşarga yaratam dey. Bugünkü günde subhanallah kişiler kileler. Hatta şu umra kılara kilgeçten koy bir kişiler aytlar. Sen nese bizden külesin şöyle biz hazır bunda şunda jirde idende oturup aşarga tiyiş töle. Nişinde biz idende oturup aşık deyip, yani bu Allah için nedir tübençilik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jirden oturup aşağın. Şulayıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işekke Allah bir rahman koy vaxtta. Şulayıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarıqını uzi savatıran bulgan. Kuzamda gitlesin, bugün birer jitekşi uz kulüben sıyır sava. Sıyır sava. Jitekşi değil, gadi kişiye degen birer ilk kişiye aytsan, davay sıyır saval deyip, ol bunu işlemeyecek. Bu anın için indir tübençilik. Şulayıp Peygamberimiz kişilerden şirk almaytırgan bola. Hatta kul kişi anı kunakka şakırsa dağın. Kul kişi bitinde zor tabın ezerliği almay, temni rizet pişire almay, ol anın şakırına cevap biratırgan bola. Kiyimin uzettiğe atırgan bola. Ayak kiyimi yırtılsa, özünün ayak kiyimin uzettete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kuzanlık desme, padşa. Ham şulay ayta, ham kim benim sünnetimni tilemi, ol bizden tugul dey. Nerse soňra Peygamberimizin sünnetini tilew? Peygamberimizin sünnetini tilew sallallahu aleyhi ve sellem koyşan sin Peygamberimiz kuşkan emirlerini öterge tırışıp, ol tıygan nerselerini kaldırasın. Onun ahlagına, gumumen ana ıxşarga tırışasın. Bar nersede. Bar nersede. Mine ol Peygamberimizin sünnetini tilew. Mine şuşu Peygamberimizin sünnetini tilew. Eğer sen bugün aytasın iken, bizning mazhabda alay tugul, qaşan sana Peygamberimizin hadislerini getirersen, sen aytasın iken, bugün bizning mazhabda alay tugul, sen Peygamberimizge ıxşarga tilemeysin. Sen Peygamberimizin sünnetini tilemeysin. Sen kimnin sünnetini tileysin? Sen özünün mazhabının sünnetini tileysin. Elbette mazhab meselesinde bugün günde bu büyük zor mesele. Bugün günde büyük zor taralgan mesele. Kişiler mazhabga dürüst qaramıyorlar. Kişiler mazhabni, yani Peygamberimizin sünnetin mazhabdan ayırga tileyler. Peygamberimizin sünnetin mazhabdan ayırga tileyler. Elbette mazhabda biz aytmaymiz mazhab yaramıyor deb. Mazhab yaramıyor deb. Eğer sen bugün birer imamның mazhabını öğrenesin iken, bu Abu Hanife mazhabı olsun, Maliki mazhabı olsun, Şafii mazhabı olsun, sen birer mazhabını öğrenesin iken, elbette bu tıyılmagan. Bu kitaplar dürüst. Lakin sen mazhabını özünün sünnetin itip, yani Peygamberimizin sünnetinden üstün koyarsın iken, bunda problema. Bunda problema. Demek sen Peygamberimizin sünnetini tilemeysin. Demek sen Peygamberimizin sünnetini tilemeysin. Hit bir gine delil getirgiz.
bir bo'lsa, yorti bo'lsa dalil keltiririz, qayda bizga Alloh yayında onun elchisi mazhab ortidan yerga qo'sha. Keltiririz bir dalil. Qayda Alloh ham onun elchisi bizga mazhab ortidan yerga qo'sha. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda ayta va atiulloha va rasul. Va atiur rasul. Allohga bo'ysunsiz, ham onun elchisine bo'ysunsiz deydi sallallohu alayhi va sallam. Shulay Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda ayta: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Qul Alloh ayta: "Aytdi, ey payg'ambar dey, agar siz Allohni yaratsangiz, mening ortdan iyerigiz." Kimning ortidan? Payg'ambarimizning ortidan iyerigiz. Mana shunday, hali men bir-ikkigina dalil aytib ketdim. Qur'on to'lgan, bizning payg'ambarimiz sunnati to'lgan dalillar bilan qayda bizga payg'ambarimiz ortidan iyera kerak. Sen aytasan, "Ashhadu an la ilaha illalloh" deb. Men shahodat keltiraman. Allohdan boshqa g'ibodat qilirga loyiqli bo'lishi boshqa zot yo'q deb. Va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Ham shulay Muhammad Allohning elchisi va abduh, ham onun quli, Allohning elchisi deb sen shahodat keltirasan. Sen aytmaysan, "Ashhadu an la ilaha illalloh", men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa g'ibodat qilirga loyiqli zot yo'q. Ham Abu Hanifa rasululloh deb. Abu Hanifa ya'ni Imom Shafi'i rasululloh deb sen Alloh deb aytmaysan. Abu Hanifa ya'ni Imom Shafi'i Allohning rasuli deb aytmaysan. Shunga ko'ra bugungi kunda kishilar butaldi. G'odiy kishilar butaldi, g'odiy kishilarning boshlarini butadilar, narsa deb mazhab deb. Mazhabni payg'ambarimizning sunnatidan ayiralar. Mazhabni payg'ambarimizning sunnatidan ustun qo'yalar. Agar siz oldagi shu mazhab imomlarining kitoblarini qaytsangiz, onlarning kitoblari hadislar. Onlarning mazhablari bu 4 imomning mazhablari ol payg'ambarimizning sunnati edi, payg'ambarimizning hadislari edi, Qur'on oyatlari edi. Bu biz bugun olgan kitoblar bu onlardan so'ng kelgan, g'asrlardan so'ng kelgan onlarning o'quvchilarining nendir o'y fikrlari, ijtihodlari, hukmlari. Ham shu kitoblarni payg'ambarimiz sunnatidan ustun qo'yasan. Shunga ko'ra bu durust tugul. Durust nishik bo'la? Agar sen bu kitoblarni o'rganasan ekan, bunda problema yo'q. O'rganasan. Хорошо, Abu Hanifaning kitobini o'rganasan, Abu Hanifa mazhabining kitobini o'rganasan. Ya'ni Imom Malikning mazhabining kitobini o'rganasan. Bunda problema yo'q. Lekin biz Allohga g'ibodat qilirga tegishmiz, nishik bizga Alloh o'rgatdi, ham nishik onun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rgatdi bizga, ko'rsatdi bizga bu g'ibodatni. Ham nishik mana payg'ambarimizning sahobalari angladi. Shunga ko'ra mana birinchi masala. Ikkinchi masala, mana shu men bugun Abu Hanifa mazhabidan boshqa mazhab deb beradi bizning yillarda ko'krak qog'uvchi kishilarni men biroz ko'ngillarini tushiraman. Nishga o'tirib, siz bugun men Abu Hanifa mazhabida deb aytsangiz, siz mazhabning 30%da ishlamaysiz. Bugun sizga mazhab deb nindidir sufilarning, ya'ni maturidlarning aqidalarini hamda boshqa turli bid'atchilarning turli dinda bo'lmagan narsalarni sizga indiralar, sizga o'ratalar. Bu Abu Hanifaning mazhabi deb. Yo'q, bu Abu Hanifaning mazhabi tugul. Abu Hanifa bir so'rov. Abu Hanifa o'zining soqolini qirdimi? Nasim o'z soqolini qirasan. Abu Hanifa o'zining soqolini qirdimi? So'rov beram senga. Yarar, ikkinchi so'rov. Nasim aytasan, qo'lingni kindik ostına tushirasan. Abu Hanifa qo'lin kindik ostına tushirdimi namoz o'qiganda? Abu Hanifa rahimahulloh qo'lin kindik ostına tushirdimi namoz o'qiganda? Yarar, sen aytasan, biz maturidlar deb. Abu Hanifa maturid bo'ldimi? Abu Hanifa maturid bo'ldimi? Ya'ni sufi bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Shunga ko'ra, ayda durust so'ylashik. Agar sen Abu Hanif men bo'ldi, men mana Abu Hanif mazhabidan bordim. Demak, butun narsani Abu Hanifadan ol.
Нигә син нәрсәдер аласың, нәрсәдер алмыйсың? Ниндидер нәрсәләрне сиңа алдалап, бу Абу Ханифаның мазхабы дип сиңа алдалап индерәләр. Һәм син үзеңнең белмәгәнлегең аркасында менә бу безнең мазхабта алай түгел дисең. Ничек инде мин бит сиңа пәйгамбәребезнең сөннәтен китерәм. Син әйтәсең бүген безнең мазхабта алай түгел дисең. Biz сиңа пәйгамбәребезнең сөннәтен китерәбез, хадис китерәбез. Бухарида, Муслимда килгән сахих хадис китерәбез. Син әйтәсең, бу безнең мазхабта алай түгел дип. Бу дөрес түгел, һәм мондый кеше, әгәр кеше шулай эшләр икән, димәк бу кеше пәйгамбәребезнең сөннәтен теләми. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем безнең сөннәтебезне теләми, бу кеше бездән түгел диде. Бу кеше бездән түгел диде. Димәк бездән түгел, димәк ул кеше мөселманнардан түгел. Аллаһ субхана тәала үзе сакласын.